Love story hin ngai ho zo sin bon sa vin ni khopa ka hin pi ve thu sim hi aban bana hin sei diu a hi ze in tunia hin ngai ho zo sen a chai na chan ge ya in ngai chi ding ovin ikiti mo ve thu sim an ngai pan taw hi te dei bang hi zo lo lung set sim mun khat na Sadar Hills gam kaya cycle tol pia class 12 ka sim lai chen class 10 sim nei pi cha ha ta in kanalung se nin hin la phat ki lim kom ka nei thei lo ze chen kalung gel kana sei do thei poi hin la gu thimin kalung se na chu kalung thima ka ching jingin phat khat teng la pathinin pha asa le kalung gel ho sei pi te ding tin gol la pai bangin kana ki wa pi zo na hi azi cha ke la class 12 sim bab ama la class 10 sim na lai chapang cha ka hi hlan na lai ze chen ale kha sim ki suboi kha in te tin kana ge le phat khat kom teng le ki ho met na theilam pi le ka ho pi zin hi ti chun gal ka nga ki heto mei bangin kana ki wa pi zi hin la pha na hong cha len class 12 ka hin chai tan nei pi in jang class 10 exam a hin chai ta pha chen khat ve kalung sit na thu ka sei tan a hi le alung hangin ima cha in ai don but tapoi hi ti chen ke jang BS sim din ka len na chur champu lam kana zon tan nei pi wang chen darjeeling ana zon tan a hi chi a ki pa chen pha sot pi ki ho ta lovin ka hlan tan a hin gu thima kalung sit na wang adai di poi fana chai lo lai ze chen ki ho mat na ding lampi ana thasam hle e chutia kum phabem hin kho ka hin man nong chen ni hla khat ni mo thei lovin ama ngai nan ka lup na ka ki ngai to in a hi le kalung thima athil tam pi ahong kilange hi chinil ha ka ha gel pen chu ipi ham iti le tu chana nei pi hin lung set mela ei mu thei mong lo a hi dam ti hi a hi chule kum thum lam ahong chinung chan ge a hi kalung set na hi hethiam lo a hi dem a hi lo le ki het mo sa a hi dem tin ka ki gel zenge hin la ima cha bol thei ka nei de poi I ham khat ti ka gel le kalha a si zin kon ba ei tabang ipiding ei ti ding ham tin ka gel zi hi chun ka gel be ki ni na hi le BA zang final year hiding ka hitan class 11 12 ka simlaya pana ka hinlung si non tu chana ai don selo chano mo ka sa le azenge aban le nei pi hin kilung sit pi anei a hita dam tin ka gel zin hin la ke bon ai ho pi nom lo le a ko malung sit thim thu lal tang pa dang ho zong hiti hin ana bolin te tin ka gel zin ka chang se en ka hong kil hamon ji hi chini zan chu ka I mut thelo ze in WhatsApp ka ga hongin a hi le ka contact nei sun chu koima an online tapoi hi chun pung ka vat le zan kim lam an hi tan mi mut phat mong wang a hi thau tai tin ka gia le bolding het lo manin ka lup na achun Facebook login ka bolin a hi le friend request khat ana umin accept ka bol masanga profile picture ho cha ka vat masat le ka her kha mi ta kilo ka sa le zengin hin la koi pin a hi wang ka hedo ova apoi Amiel hoi ka sa azi chen hoi ta in ka ve en a hi le kalung sit pin nei pi ta chen kilo ka hin sa in hizi chen photo album ho chu aban bana ka vet le ama a hi chu ka hin hedo pe tai hi chun cham khat ka ki gelin a hi le ka mu kha na lo kum khat lam hung chi a hi ta zi chen alim chu ki khial ka sa le azeng tai nei pi to ka ki mu to na a ken class 12 ka simlai an hi tai hin la tua KBA final ka hitan ama zong BA simlai khat an hi tai ade in mi gama a hi ze in avo so a hoizin masanga thinglang gama lai sangin gam changin anamel hoi zatai hizi chun alim chu vat nom am zenge hi chun ken zong khungai so talovin friend request accept ka bol payin now question hi tai ka het kha ato na kilovetin inbox in ka ga adai na hi le reply wang a hin bol tapoi reply a hong lo zi chun ipitia tu ta friend request in bola a hin reply lo a hita dam tin a profile ka ve na hi le long out an hi tai hi chun ken zong mang pha ka ti in ka dong manin alim ho chu hoi ka sa lai download ka bol zin abang chu lai zong ka ga bol pe zin na hi le ka het lo ka in a ma sa hong khong tan ke zong ka I mo tai a hin ki het kha lo na son a hi ta zi chun comment wang ka bol zi poi azing ka asawai ge thim ta in ka hong thau da in
hin la thildang imacha boipi masalovin Facebook a kalut peikinin reply ahong dam tia ka ga avat lala imacha an omde kit poi hichun ka Facebook Messenger chu ka vat le active 9 hours ago anakitinalize reply imacha ka mulo wangchun so nilhum kyai nei pi bo ka gialin hin kho kamangta na hi abang kom le pha sa ka mu kha la hi pon gala ki heto jingjong ka hikit de hlan pon ipi ati le hi bang sia cha ka gial jing a hidam tin ke le ke pi chu ka kidat mo le jenge ichini chu ka het lo ka in pha na chal chalin nilha ahong hi pai ki ta na hi nilha bune achai chun karum ka zonin lekha simding ka go le lekha him kalunga om thei ta poi ke jong kalung dan manin TV ka vekitnin a hi wangin kalung alu de poi hi pha chun karuma kalu nin laptop chu dongle ta ka su towa Facebook kalut kit le inbox message khat kamu in kaga avat le he u nei het lo ta ong nei pi ka hi chume ama sa sai kula in khom jiu chala na het lo tam anakiti e hi chi message kamu chun ka vat le nei pi cha ana online pe na hi in ken jong o chapang na hi ham ka ti le nananunga ta hi o natin ka don bu nin na hi le he u chapang nei ti ta hi ta BSM ka hi ta asatin e hin don bu ne hi chun ken jong a khuti le nunga na hi ta a na ko ma hong leng ding gol hang jong tam ta ve ta o natin ka dain hi ti chun cham khat pi ka ki hol hane cham khat zo zan a hong gei pha nin he u mang pha o a hin ti in a thip mang del tai hi chini zan chun ka ki gialin nei pi chu iti anaki khiala hi banga hi ana hoi chom a hita dam tin masang hin khochi sa ho po ka gialin ka chang se in ka me jing ta na hi le ka i mu thla lam jong kan heta poi phat sot pi ki heto khalowa ka umnung thlana hung ki hopan ki ka hil han wang chan kum thum ma sanga pana kanalung se sa a hi je chun het man lovin kalung gyal cha atha ben ahung khang do in nei pi bo gyal nan hin kho ka hin mang pai ki ta na hi ta asa akimu pi ding la darjaling lam pe a hi je in a hi thei pon phone be in ki ho pi ji le phading ham tia a phone number ka thum kit le phone choi lo an hi ki ne ama phone choi lo je chun Facebook azong phas in ka ki ho mat thei hlan pon hi ho po je chun phas in lungkim lo nan ka dim ji tan a hi phas si a ki heto thei lo ki moto khalo ka hi hlan wang chun agu in nei pi kalung sit na chu ana khang zap tan ki khom han lang kalung gel ho chu lung na chim se nin ki sei pi thei latin ka gel jin hin la hi ho chu a hi thei ding ima cha poi bol thei dang la ka nei lo ji chun khat vei kom le Facebook inbox message ka thot jin hin la reply hong kha aji lo ji chun ka deep dam na a ki be lo pe ji tan a hi khat vei to reply hong jong le nei pi la online an hi kit ji tapon i sei nom ho a ki sei thei ji de tapoi dei banga a ki ho thei lo chu kaluhan pi jin abang kom le ka het lo ka in Facebook message a kan ho se lo ji tan anung teng le ki phat lam nan ka dim ji tan a hi ti chun het man lo ka in phat an chal chalin nei pi jang a college kai first year a hin chai tan ken jang graduate kana chai tan a hi hin la dei bangin lungial sei na phat kamu thei de nai poi nei pi chung chang thu ai sei pi theila koima pon thang phong ta ki ho mat na thei lam pi holding jong ain sung mi te lung han na khat hi khading ham ka tikit jin i ma cha kana bol kit ta poi hin la lungu inwang kamil thei de pon ka ching jinge alang khana nei pi kalung se na asan che pha chun ni khat kaloi pa lal boy ko ma kalunggel ho cha ka sei ta na hi le chu tabang lunggel nei khalo ka hi je chun ei dat ma le e a hin kinap lal na ka nei lo je chun kaloi pa ti ta lo ka in sung mi te ko ma jong nei pi kalung se na thu ho cha ka sei pan ta na hi kaloi pa lal boy hi pathin ging jing gol hang phata a hi na to kilhonin pathin ko ma ina tau pi jingin ke jing jong kalunggel zo se pathin hinga ngam thlaphat din ei til kho jinge hi ji chun pathin in pha asa paule alam pi pi hungum nan te tin kanagial hamai tai kalunggel ho cha het pha loading wang chun kha ve kom le nei pi hin kalunggel hi ai het them pi nan te tin ka gial jin ke le ke ka kilhamon jin a hi bolding dang ka het lo teng le Facebook a chun inbox ka bol jin a hi le tam pi pi ana phaji tai
hitia phat si a inbox ka bol jing nung chun khat ve reply a hongin ka vet le heu na thu sei ji dan hi ipi ham khat ta akilo ve hi a hin ti hi chikam mu chun ki panan ka dimin nei pi hin kalungial ai het pi khat to hin te tin ka gial ta na hi a hin angai ma bangin phat si a online jong hilo contact number ka nei jong a hi lo je chun sei beding ima ke hadi poi ke jong chutia hin kho pha so thimpi ka hin man nung chun ni khat message sau thim ta in ka ji in inbox ka thonin hin la hi chi message jing jong chu reply a hong de poi hi chi phat chun lunghang khat to a hi khadam tin ki phat lam nan ka dim kit tan alunghan kha jong le ei ha them mei din ngai dam ka thum zakit tai hi chi ki ka ala a hin nei pi Christmas mangin ahong po de eti thu ka zatan tu chung be ki mu to pi te han tin ka gial ta na hi chi hi December hla ki pat lam an hi ti chun ama contact na thei phone number ka ngai to in hi chi a pat chun all in ka hong ki ho mat thei hlan tai hin la pha zo sia ki ho mat jing thei ka hi hlan lo ji chun ki pa na zo si het man lo ka in ana dai haji tai khat ve kom teng le mi fan a hin man ji a hi ji chun dei bong a hi thei ji poi hi jeng jong le tu chung be aum na Sadar Hills saikola Christmas mangin kisi intin lung na chim se nin lungial ga kisai nan te tin ka ki gial ta na hi ji chun ken jong SMS mangcha in Sadar Hills saikul ga chia a kho ova Christmas gamanding tia ka ki gial jong cha ka het sa ta na hi ti chun Christmas hong hlunding chu kiniam ta in ka nga atan nei pi to ki mu to ding bo chu kalung min in ka gial ji tai chutia ni kho pha bem a chi nung hin kha ve Facebook a reply a hin bolin ka vet le a chai na lama chun he u ka chunga analung no mo he o kilung sit pi ka nei tai tin ani ki sune hi chi ka sim do chun lung nop monan ka dimin i ma cha sei beding ka heta poi hai ta ka gial le kum thum kum li nei pi to ki mu to a lungial sei ding tia kananga hi chan bep ding hi tam tin ka ngai to in ki gial ha na pin jong ka nei thei ta poi hin la chutia message ka mu jing wang chun nei pi kalung se na adai de pon achunga ka kinap na jang niaw khat sa akim poi abang kom le ka ta san ji pon message zat ka thot wangin la reply a hong de ta poi ka dong manin khat ve ka ki hla se jin abang le sei loading po jang kan sei do khaji Facebook a ahong online pe jang le reply a hin bol ji lo ji chun ka dip a hlamang jen jin kalunggial ai ga sei pi ding la Facebook Messenger ti lo ka nei de ji poi hitia pha cham khat ka umnung hlan chun lungkim na la ka nei him pon hlasit na le lung nup monan zo ka dim ji tan a hi ji chun ni khat chu fan ka bol kit tan a hi le ka kol chu a hin la in oniam heu ta in e hin ho pin ka lung thim ki panan anadim set manin a hi hin la thu dan ho lung na ta ka sei le FB hung lu ji chu ke ka hi poi ka loi nu zo a hi bo ve hi chi ho jaken imacha ka he poi tin a hin sein a hi hitia a hin sei pha chun ke jong ka lung adong le tan a khuti le nei lung sit lo ham tia ka do pai le net wang hai lo je in line atan pe tai hi chi zo chun vel izan ham khat ka kol wangin ka kol do zo ta poi thilum dan ho cha ka lung adong le jeng tan a zo nan ka loi pa lal boy ko ma ka chi in thilum dan ho cha ka sei tan a hi le a man jong ka loi ho do thei khat ka he etin aloi pa cha fana bolin nei pi chung chang cha adong tan a hi hin la aloi pa in fana chu ipi a hin sei pi ham ti wang ke ko ma sei do nom ta poi hi chun ken jong nei pi kalung si dan thu ho cha avel velin ka sei jing ta na hi le ka thu sei ho cha hoi te na ngai hla in hi ti hin a hin don bu ne bai nei pi jong nunga achapang a hin alain nang lungial to ama lungial ki banglo an hi khamai the a hi aji chu nunga atam langin akum ki ba api ati ove chule na chan na the sei dan ho jang chu mi lung se theina hi poitin jang pe nin a hin sei tan a hi le kalung nop mo na chu akipi be abang jeng tan a hi hin la ima sei do wa thei lo chun hi ti chun ka dan tan a hi le kaloi pa chun a hin sei be kinin bhai nei pi I chana na lung se nam ken jong ka hanai hi jong le tua na lungial naga sei khum ding jang cha hi thei be se poi hi ji chun ima sei be da phonin amonga e hol ima cha ki hilo la ya kon ipiding 80 diu ham
tu lai nu mi hon a chinga thim a hi lo le service nei ho bo a deyo a hi tai phale se legam choma hong sei len khanin manipul thing thang da la kha lo ho I piding ai ti ding oham tua akilung se pi pa jang kho ai ni ta te the a hi poitin a hin sei pi ta na hi kaloi pa in chutia a hin sei pha chen adong ma pa chu itabang mi a hi ka dongin a hi le kha them ta official khan a hi chu ka hin hado atan ke jong ka hong kin da ni na hi ken ka pu na pen chu tua akilung se pi pa ta hin darjeelinga pat a hong po do zawa bo ke hato na lai a hi hlane Ezi chun nei pi dinga imacha ka hi laudan ka hin ki gial do in thlaset nan ka dim zatan a hi ama dinga imacha ka hi lo ka hin ki het do pha chun nei pi in ei honom ji lo jong ka gial se tapon mi hi min ei ma ki ba api bo ki vet ding a hi bo ve tin ka gial tai a hin kum thum wal ka hin lung set na hi ta zi chun ka lung thima ka pon a hle azengin ima ka bol thei di lo zi chun ka lung nat na ho chu koima ka het be sa ta poi hichiki ka ala hin Christmas a hong thong tan nei pi te khwa nom ta ga landing tia kana ki gial chu ka hin ki gial da in gu thimin lungan thei ta in hin kho kan mang tan a hi in langa chi ding jong ka gial thei ta pon a hin kalung sit na la adai thei di pon ama bo gial nan hin kho ka mang jing na la ye hizi chun ka ki gialin nei pi hi chu tia mi ching mi them dei mong a hi le kha ha sima official lin ta khan hi ding ka gial tan a hi hitia ka ki gial ha pha chun kalung thima ke le ke ka ki don bunin nei pi hin kho adinga kalung se na hi tun he them hi zong la chun phar khat ting hin ha them nan na te chi na thip na nei lo ka hi zin kalung se na jang dei bang a hi zo poi nang wang ham jang pha in lang chung mang pa mal som na chang mei tan tin ka ki hliam tai kaloi pa lal boy wang chun thil zo se hi pathenin a phading zinga bo agon ji a bo vetin ei hlamon ji e ki hilna tu la hin khangdong i zan ham khan hin a le kha sim ding a hi lo le ama sang hin khoding gel ta sangin kilung set na lama ina lunglut kha ji ta ve hi chi hin khangdong sim lai ho hin kho i chan ham khanin an tong kha ji tan wang sin ta chu a hi a ji chu khunanga nam pi khan khoding hi tua khangdong hwa kingam a hi hi chi thu sima ko na ki til kho na dia dei sa chu a hi le khangdong sim lai hon dong malama phan I ha man sa sang vin khununga lol hin na nei mi khat che hi ding hi kho sa chi zo lew han e ho ding keu hi lowa society adinga zong dam na hi ding chule nam pi adinga zong machal na hi ding a hi tunia hin sim da kilung se na thu sim hi achi sa kum sang ni som la ni langa aniki suna hi tan tua pana kum som la li lang chi a hi ta za in tu lai khang kilung se na to aki khi na zong tampi ding a hi tai thu sim aban aninga aki no hite